Kanisa ya Rivers of Life Fellowship Ministry nko rungu rwa mutumiria Jeremia Muthuri ni kungwirite miaka 15 kuma iri kwambiriria. Akiaria mutumiria ujo ugite ni bethirite bekite Kenya na kaunti ya Meru marombene nikenda kugia ngwataniro no rumwe akari bakirwa nikenda bethro bakiritirwa ngugi nkuruki ni borite thirikari gwitithia bwega mutaratara jwa kuthuja atunisa bate kwendera kenda kumenya bara bagwitithia na mbere muritani jatiagirite mutugikare na kurikithia riboti iji. Muthenya jwanarua kanisa ya Rivers of Life Fellowship Ministry retongeretwe ni Bishop Jeremiah Muthuri nithirite gikungwira miaka 15 kuma yanjirirwe nkubu aria bakiaria atongeria na memba bakanisa ije baugite miaka ije umbani yumeine na wendo na ngwataniro gatigati kao semaniti aja kaire nontuba gusherekea miaka 15 tukirikanaga uria Murungu atutethetie kuma ria twambiriria kanisa ije na itukurukirite mantu neja maingi lakini twaromba Murungu ageta na mbere itutethagia nontuba kuthwa tugwatanirite turi amwe nikenda kanisa yombo kinya wikinyite kankaromba kanisa cionthe ira ciendene nthiguru yetu ya Kenya ciethe ciina ngwataniro atwigitwe tugwiritwe mono 15 years kidogo. That's why we are celebrating today. Gitare utokarite ndene kiuthurano giki twithara tugwatanirite bwega na twina rwendo ruru nene na ikyo tukinyite mwanka mukuruki bakiongera ni baugite ni bethirite bakiromba kugia na ngwataniro gatigati gatongeria barabara kire thirikari nene na kinyana jakire atongeria bathirikari ya kaunti ya Meru kenda mukari akethira gikenera motongeria jara bathurire na nkuruki bakiuga siasa baba batikwa mukagira nkwaga ya kumatunisene semaniti aja ntukuiji anarua nonto bakorombera thirikari yetu kenda bakethira baina thiri na ngwataniro kimantu jonde jara ya gwitana mbere ndene nthiguru neromba letu ja kanisa ni atongeria bagwatanire kenda nthiguru yetu itana mbere karabu bwega na ndikenda kinyana inchi na obetana mbere kugwirirwo tongeria buria buri mbere bautwi karomba kinya ndene Meru county yetu atongeria betana mbere bakigwatanagira na bagiritaga ngugi njega nonto twabaraithiria itukuona maendeleo yetaga na mbere aria antu bagwatanirite ande ke side ya politicians ndo kubera baadhi ukaje mfano kire manto ya kanisa nonto antu barabaye ruteto rwa Murungu ibathithagia manto jara jagirite na batiumba kwithira baina corruption na ande muntu wonde asiasa baba keja utonya ndene makanisa baketha bakimenya inya ruteto rwa Murungu ntikwitia batufirithia muthiene boba tena thina na thirikari kuthuja tunisa tura tuguta mwingi indi bakiromba untu bobo ithira bukethithikana uma ada gutithira gukiendaira kanisa kinya iriku thirikari gita riria bagutegera makanisa gukeja kwithia kanisa te kuritana uritani bura bwagirite true doctrines kanisa ke batiguchunguzwa bakathi thirikari kagijaga mpwicha kutunyanga antu lessons kanisa nitagagiro na makosa jayo na antu mono kanisa isikale kiritanaga uritani bura bwibwama the true doctrine nikenda kanisa yomba gukinyanira na ita ikirombagira thirikari negwatanira na thirikari nontu kanisa ina ngwatanira na thirikari mantu jonthe yetabu bwega kuma taunine ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nkiripot randeto cia weru wikendi ria kwarietwo ni Mutugi Kare.